Родное село Нурия Бурсиитовой Садживут не сохранилось, но оно живет в ее детских воспоминаниях. В этом селе она родилась в 1931 году. Bir bağdan eşitken edim, 21 semiyeydi bizim koy deyip. Su toplanan yerimiz var idi, babam avut derek o, babam var idi. Taşman korşalanan şeydi, şu avuttan su içeredik. Onda su yazda cağın cağması kuruy. Bakşsaray, uyaklarda cebiş derekler bolan, olarga biz bilmeydik. Ana o ayaktan arbaman getireler bizge. Bizde buğday kol, bizim köyde, çölde. Cemiş yok, hopkaman değişemiz. Bir hopka buğday, bir hopka ne? Cemiş. Şayet yaşarıydık. В школу Нурия Бурсиитова ходила в соседнее село Аджименде. Ее учителем был известный педагог и писатель Абдураман Бари. На детские годы Нурия Ханум пришлась и война. Каникул vaktinde ballarını, şkola ballarını hepsini toplaylar koyun kalkı. Aşığın içinde bir tane ot bolar, ot aşı ot istenirler. Şu otunu cıymak gerekmiş aşığın içinde. Aşığın bu kadar boyda var. Yolun yanında noğutlu egedik kalkos. Noğut ekenge maşak deyimiz, aşık ciyemiz tavuklarga cem gedip. Son maşak cıymak edemiz, çok balla toplanamız. Kremizden noğut жылқамыз. Ondan polisiyan nemse günü vakti bola, polisiyan mıltığı bola, atı bola. Bu jurup kene atman beni kaçamaymandır da besi belli. Birini tutamay, beni tutup ora şvırtkaman. Нурия Бурсиитова хорошо помнит выселение 1944 года, которое она застала 12-летним ребенком. Süt, bir bankama kaymak separatorga ketemiz tamdan. Bir kişi sadittayda, bir kişi de separator var. Separatordan aylarıp geliyordu. Az bir kapıga kırdık. Altımızdan 4 tane soldat kırdı. Siz koşurecekler benden. Как deyip oturma. Yarım saat suruk. İki pıt buğday alınız. Важный şeyleriniz alınız. Havanı gerekmeydi. Çuvalını alıp gidemiz katanam. Ballar. Abdest algan, elegen, iğe salıp buzağı basarda teşirdi. Bizden kaytarıp, yüreğimizni elegenge buzağı teşirdi. Men Şişibut'un arasında yol var idi. Şu yola çıkarttılar bizni. 9 semiyanı, 5 maşını tuturdu. Ballarına bizim koy balları maşina minip alışkanca olar, hepsinin başı tuttu. Başı da kısalar taşıyarak gelip o nege, stasaga. Kısalar, anam birinizde bir kuruşka su değil, birisi su vermeyi. Семья была выселена в Узбекистан. Samarkand областına getirdiler, Zerbulak degen şehrdecik. Endi biz 10 canımız, 7 bala, kartanam, ana baba 10 canımız. Babam da invalid, çalışkan kişi yok. Jibi kettik kolxozga. Ворошилов деген колхозга кетip жибердилер bizни. Pamuk жыйдык, pamuk ektik. Через пару лет на чужбине скончалась бабушка. В 1952 году семья потеряла отца. Нурия Ханум окончила 7 классов, дальше учиться не было возможности. В 1956 году она вышла замуж, стала матерью 4 детей. Ару яхшы yaşadık şükür. Ajmurat. O benden 5 yaş ülken edi. O bayağı bileydi. Hem yaşada okuyken o da. Ben karıp 3 klasını okuğası, 1 klasını alay bulay. Jağın jausa, kar jausa şkolaya barmaymiz. Ayağımıza kiyme şey yok. Позднее семья переехала в Новороссийск, ближе к Крыму. Koğuşumuz bir yaxşı idi.
Бақшысарайлы еді. Огород екмеге үйретті маға. Огород егіп, қияр, помидор егіп, шуланы сатып, бізде ақша таптық сон. Спустя 5 лет в Новороссийске скончался муж Нурия ханым. Когда крымские татары стали массово возвращаться в Крым, Нурия Бурсиетова тоже вернулась на родину. Родного Садживута, как и многих сел Керченского полуострова, к тому времени уже не было. Семья поселилась в селе Чурубаш под Керчью. Сейчас Нурия Бита живет с детьми под Ахмесджитом. Ее главная радость – внуки и родственники, для которых она – главный источник мудрости.